Al-faslu sani darsu 2. Darsu ɗimmon ko kerol ɗimmongol al-iman ɗum ko fi gomɗingol be rububiyatillahi ta'ala, jeygol Allah teɗotoɗon li kulli shay'in wonande kala hunde. Yu'minu al-muslimu julɗon o gomɗinay bi rububiyati ta'ala, jeygol Allah teɗotoɗon li kulli shay'in wonande kala hunde, wa anna la sharika lah, o gomɗina kadi wonde alaka fiɗiɗɗo e Allah fi rububiyati e nder jeygol makko ngol li jamil alamin dendanangal tagore nden. Wa dhalika ɗum noon ko andorta li hidayatillahi ta'ala lah, ko wonande tindinale Allah ɗe tindini fi hoore makko awwalan taho ka aranum, summa lil adillati naqliya refti hino andora kadi dalilaji eggaɗi ka alqur'ana e ka sunna, wal aqliya hino andora kadi dalilaji eggaɗi ka haqqille tun al atiyati arayɗi ɗo ɗi. Thaniyan ɗimmun ɗum al adillatu naqliya, dalilaji eggaɗi ɗin ka alqur'ana awalan aranum ɗum ikhbaruhu ta'ala, ko humputugol mo kanko Allah to ɗon ar-rububiyyati fi jeygol mo bi nafsihi hoore makko. Idh qala ta'ala, tumande Allah tedduto ɗon dali fi sana'i ala nafsi ka mantugol hoore makko, o inni alhamdulillahi rabbil alamin. Yettore nde wodani Allah jeeɗo windande nde no suratu Fatiha aya 2. Wa qala o dali fi taqriri e nder ɗirritago rububiyyati jeygol makko, o wi qul landiɓe heferaɓe yedduɓe man rabbu samawati kombo je kammuli ɗin wal arde lendi qul si ɓe andali ma ɓe yedde qul yettoɓe Allahu ko Allah. ɗum suratu Ra'd aya 16. wa gala o dali fi bayani fi ɓangingo rububiyyati jeygol makko ngol wa uluhiyyati e rewegol makko ngol, o inni he ko kanko Allah rabbi samawati jeeɗo kammuli ɗin wal arde wa ma baynahuma in kuntum so laatike muqinina kon holotoɓe, la ilaha ala reweteɗo e gonga illa huwa yuhyihi mo wurno yumituhi mo wora, rabbahum kankoni ko jeyi on, wa rabbu jeyi kadi abaikum al awwalina, babiraɓe mon aditiɓe. Wa qala o dali fi tadhkiri fi jantagol bil mithaki ahadi alladi nden ahadahu ndi o ƴetti alal bashari e dow neɗɗo on, adi neɗɗo on tagede wahum tawi kamɓe fi aslabi abaihim, hiɓe ka nder keeci babiraɓe maɓɓen taw baba adama, o ƴettude e maɓɓe hadi wonde ɓe an yu'minu, ɓe gomɗinay bi rububiyyati jeygol makko ngol kanko Allah lahum wonande ɓe, wa ya'buduhu ɓe rewaymo, wala yushriku bihi ɓe kafidata e makko ghayrahu goɗɗo go ko hinamo kanko. Wa idha akhadha rabbuka, hino ɗo aya o andiri tumande jomima ƴettuno nin bani adama immorde ɓiɓɓe adama ɓe min zuhurim ka ceeci maɓɓe, ka ceeci baba maɓɓe adama, dhurriyatam dhurriya maɓɓe on o ƴettude e maɓɓe ahadi, wa shadam o seedini ɓe ala anfusim e dow hoore maɓɓe, o wiɓe ene alastu bi rabbikum, est ce que nami woni joomi mon, nami rewoto. ɗaluɓe fof ɓe jaabi bala, o ɓooyi ko an jeeyimen, ko anmi rewata, shahidina min seeditika e hoore amin ɗum. Enen fof e Allah en yewtuduno ɗum ɗo adi en tagede, hari hay goto e meɗen jibinaka taw. Kono no firtirten ndin ahadi, yo Allah dandu en. Wa qala ɓe make fi iqamati al hujja, fi ñinnugol hujja on ala al mushrikina e dow shirkuɓe ɓe, wa ilzamihim e waɗɗingol ɓe biha ko ɗum woni hujja on. qul landiɓe man rabbu samawati kombo jeyi kammoli ɗin asabi jeeɗiɗi, wa rabbul arshil ajim jeyi arsi tedduki kin, landiɓe kombo jeyi ɗum kombo woni ko ɗum ɗo wodani. sa ɓoluna arayɓe walillahi ko Allah jeyi, ɓol wiɓe afala tattaquna, awa on hulata Allah. Saniyan ikhbarul anbiya'i, humputugol ɓeɗo annabaɓe al mursalina ene laaɓe bi rububiyyati ta'ala fi jeeyal makko ngal kanko Allah, wa shahadatahum e seeditagol maɓɓe alayha e dow jeeyal Allah ngal, wa iqraruhum e qirritagol maɓɓe biha jeeyal Allah ngal. Fa adama alayhi salam, eyno ɗo baba men adama folo, qala o maaki fi du'a'ihi e nder du'a makko rabbana, ayi mo jaɓi ko Allah jeyi, o wi joomi amen zalamna men toñi anfusana hoore amen, ɗum ko tuma ɓe ñamuno leggal ngal, wa illam taghfir lana, sa yafakima tarhamna yurmaɗamen, lanakunanna min laato min alkhasirina, jaaɗo e perduɓe, yo Allah dandu en. Wa nuhu, hino ɗo annabi nuhu, qala o maaki fi shakwahu e nder wullitande makko nden, ilahi faade Allah ta'ala, wi rabbi joomi innahum ɓeede asawni ɓe yeddila, wattabo ɓe jokkima Allah yazidu on mo ɓeydatamo, maaluhu jawdi makko ni wa waladu e ɓiɓɓe makko ɓen, illa khasaran sona perdu. rabbi joomi inna qawmi, no yimɓe am ɓen kaddabu woni ɓe fennilam, fafta bayni wa baynam, ñaawu hakkunde e maɓɓe, fathan ñawande wona jini dandala, wa man ma'iya e ɓe wonduɓe am nal mu'minin. Wa qala ibrahima alayhi salam, en ɗo annabi ibrahima kadi no maaki fi du'a e nder du'a makko on li makkata, ko du'ani makka, harrama allahu sharif, on makka mo allahu on
harmini haɓɓigol jihadi e muɗum on makka tedduɗo wali nafsi e fiidu anogol hoore makko o durriyati e durriya makko on o yi rabbi joomi ij'al waɗu hadal balada ndi ɗo leydi aminan holnidi wajunubuni woɗɗintinala wa baniya min e ɓiɓɓe am ɓe annabudal asnama nde mi rewata sanamu. annabi ibrahima seedi e lamɓe huɗayɓe leydi mum, lamɓe huɗayɓe laamateri mum, lamɓe warayɓe population ɓe laami, lamɓe lancayɓe cuuɗi e magasinji population ɓe laami. annabi ibrahima seedi e ɓeeɗo. annabi ibrahima kanko ko du'aniɗo leydi ndi o laami ndin e durriya makko on e laamateri makko ndi. wa qala yusuf en ɗo annabi yusufa kadi maki alayhi wa ala nabiyina e dow makko e dow annabajo meɗe afdalu salat ko ɓuuri moƴƴude e kisal ko ɓuuri moƴƴude e yurmede wassalam e kisiye o kadi hino yewta fi thana'ihi e nder mantore makko ko o mantata alallah wa du'ayihi e nder du'a makko o e du'agol noddugol mo iyaw faade Allah o inni rabbi joomi kada ataytani gomɗi awkilan minal mulk wallamtani andinilam min ta'wil ahadisi morde firo koyɗi fatira samawati kano sincuɗo kammolɗin wal arde anta waliyi ka on giɗo on fi dunia wal akhira tawaffani hunnan ko ɗoni waran muslimun hara komi culɗo wal hiqqini ƴeŋindinalan ko ɗoni wattidalan bisalihin. wa qala musa annabi musa maki fi ba'di talabi e nder yoga e ɗaɓɓireji ɗi o ɗaɓɓirta Allah ɗin o inni rabbi joom israeli yanñanan sodori ɓernde ande wa yassirli newinanalan amuri wa halul firta o goda tan finde wonde nden min lisani ka ɗengal an yafɗow fiyoɓe nanu kamɓe ɓe mi wajotoɓe gawli konngol angol. ɗum no holli goɗɗo ko yo rew reweteɗɗin fof haaɓe o julnata ɓen, haaɓe o finata ɓen, haaɓe o wajotoɓen hara ɓe nanayi konnguɗi makko ɗin no laaɓiri no labira. waji alli waɗanalan wasira nu wallidirteɗo min ahali waɗamo kadi jeeyaɓe ɓe gure anden. ɗum no holli etagol hara ko mumum on laami ko mumum on hikki yeeso hara noon himo andimo makko on gaynay dey hara mo andimo makko on gaynay etagol rewa reweteɗe dagiɗe ɗen fof on ɗon hikko yeeso ɗum wona rasisiyagal ko hunde hanude ko hunde hawrude. wa qala harun en ɗo annabi haruna no makili bani israila wonande bani israil o wi he wa inna rabbakumul rahman ande de ko Allah huuɓa yurmede woni ko jeeyi on nani na kunga on kun samiriyu moƴƴinani on eɗen ande qissa samiriyu on en jangino ɗum ka tafsiru suratu taha fattabi'uni jokkelan wa ati'u ɗofto ɗon amri fiyake on. wa qala zakariya annabi zakariya kadno maki fistirhamihi e nder yurminkinagol makko ngol ka Allah o wi rabbi joomi inni mi wanal azumu minni ƴeeyan ɗello yiyan wastala rasu hoore anden jilli ma hoore anden heewi shayban ko wiyete kon puri hani mi heɓali ɓiɗɗo Allah wallam walam akun mi laataki noon goy mbiɗo ay ka e du'a ko min ma torade ko rabbi joomi shagiyan komi taƴiɗo ko ɗum woni komi malkisiɗo fi hani mi heɓali ɓiɗɗo miɗo andi mi heɓa ɗum ɗo ko sharti si du'a ma on jaabinete wona ya waɗu sikke jo e jaka si Allah jaɓante du'an ka o jaɓantama ko ya sa waɗi du'a on ko ya felluto Allah on jaɓaymo. wa qala fi du'ahi o maki e nder du'a makko rabbi joomi la tadarni ta accan fardan komi weddiɗo wanta khairul warisin. wa qala isa fi ijabatihi lahu ta'ala ari kadi e mako annabi isa e nder jabagol Allah ta'ala o in he Allah ɗum ko tumande Allah darnoytamo kanko annabi isa landomo siko kanko neli ɓe yimɓe yo ɓe rewmo ɓe chrétien ɓe wonɓe mo rewde siko kanko neli ɓe rewmo kanko e biro makko o jaaboɓe Allah ma ɓultula min mi yeyatake ɓe illa ma amartani sona ko yamirɗa alan ko mbihi e muɗum nde kon ɗum woni ɗum komi haalani ɓe ans koni ibadullah rewe Allah rabbi wa rabbukum jeeyɗo lan on jeeyi on. donc haray ko ɗo kala chrétien je rewɗo annabi isa ko e perdi woni haray e perdi ɗin ko ɗo ɓuroyta ɓangude tumande annabi isa déclaroy ɗum ɗo ka dargal ta en fo hiɗen dari yo Allah waɗe rewoɓe Allah tun laɓɓinanamo dewal ngal. wa qala wi kadi mukhatiban qawma mo yewta yimɓe makko ɓen o wi ya bani israil ibudullah rewe Allah rabbi jeeɗono wa rabbakum innahu kon man shirke billahi kala shirkanɗo Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna haray gomɗi Allah harmini e hoore makko aljanna wa ma'wa temporde makko nden annaru ko yiite wa ma lil zalimin ala na toñoɓe min ansari immorde walloɓe si wona hara kadi ko toñowo ɗimmojo makko bandi ɗimmo makko yo Allah on danɗe kala mo yiɗano immo walla toñowo hino vansana toñowo hino jingana toñowo haray kankadi woni toñowo ila ɗon. wa nabiyuna hino ɗo annabajo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ikhwanihi yo wonu kadi e hoore musidɓe makko e ɗitiɓɓe almursalina ne laɓɓen fof kadi ko wiyete kon ɓuttu
e kisiye kana lati yaqulu hima ma kayno indal karbi tumande tampereji din hebimo o ma kayno la ilaha illa allahul azimul halim bimana on teddudo munyido la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim nelaado no ma kayno o do wandi dum do foko dum ko allah jeemo jeey kammuli din jeey arshi on jeey leydele den fa jami'u haula al anbiya'i wal mursalin denna nangal ɓeɗo annabaɓe ɓeɗo ne laaɓe wayrum e ko yinaɓe min ambiya illahi modde annabaɓe allah wa rusuli ene laaɓe makko alayhimu salatu wassalam kano ɓe laatike yatarifuna eɓe qirrite bi rububiyatillahi taala jeygol allah ngol wa yad'unahu eɓe rewaynomo ɓe noddiraynomo biha ko ɗum woni inɗe makko ɗen wahum tawile ko kamɓele atammuna si ɓuuri timmude yimɓe ɓen fof ma arifa andugol ko duwa huwede ko duwa accede wa akmalum ko kanko ɓuri ɓe fof timmude o golan haqqille wa asdaqum kanko ɓuri ɓe fof muɗum gongude hadisan e yewtore wa arafahum billahi kanko ɓuri ɓe fof andude allah ta'ala wa bi sifati e sifaji makko ɗin min sayri halqi di denda nangal tago makko hedditingol fi hadihi l ardi e ndi ɗo leydi salisan tataɓun ɗum imanu gomɗingol albalayina milliard ji min al ulamai immorde jomiraɓe gande wal hukama e famuɓe bi rububiyatihi taala jeygol mo kanko allah lahmo wonande ɓe wali kulli shen e jeygol kala hunde wa atirafuhum e qirritagol maɓɓe biha ɗum ɗon wa itiqaduhum e fiɓugol maɓɓe ɗum iyaha faade e ɗum ɗon itiqadan hara ko finde fiɓinde ka ɓerɗe maɓɓe jasiman tabutude nde goɗɗo wawata ittude rabia nayaɓun ɗum imanu gomɗingol albalayina milliard ji wal adade e comptore la yuhsande comptotako min uqala il bashar jeyaɓe yimɓe marɓe hakkil wa salihihim e yimɓe ɓurɓe ɓe moƴƴude bi rububiyati jeygol allah taala to ɗum li jamil khalaiqi wonande dendanangal tagore nde al adillatul aqliya dalilaji itta ɗin ka haqqille min al adillatil aqliya no jeeya dalilaji itta ɗin ka haqqille al mantiqiyati yewtuɗi assalimati hisuɗi ala rububiyati e dow jeygol makko kanko allah azza wa jalla li kulli shay'in wonande kala hunde ma yali ɗi piiji wonɗi arde ɗo gogo tafarrudu weddorgol mo kanko taala to ɗum bil khalqi e tagogol li kulli shay'in kala hunde tagore nde kanko allah taginne fof o heɓali ko walla mo e nder bandu ko tagi ibnu adama on kon fof o heɓali ko fuɗinanamo leeɓol si wona kanko o heɓali kono fuɗinanamo ñiire o heɓali kono sekanamo hunduko fof o kanko waɗi idi ko waɗi minal musallam no jeeya ko jaɓa bihi e muɗum lada kullil bashari e jungo kala ibnu adama annal halqa no tagugol ngol wonde no tagugol ngol wal ibda e fuɗɗagol ngol lam yaddayihima nodditaki e waɗugol ɗiɗo ma haysi nodditiki aw yaɓuwa heɓali doole wawata tiɗude wawata heɓde doole alayhima e gollugol ɗiɗo aɗum hay e goto si wallahi so wona allah azza wa jalla wa mahama kana none wono no latori ashayu hunde almakhluqu tagande sahiran foti konde fanɗude o da'ilan foti konde lo'unde hatta walau kana sha'aratan ha haysi laatike ko leɓum fi jismi insanin wonkun e nder ɓandu neɗɗo aw hayawanin ma wonkun e ɓandu mum munte aw rishatan ma ɗum leeɓol sahiratan tosokol fi janahi ta'irin wongol e nder gabi tanwol sundu aw waragatin ma ɗum leggal e ma ɗum kakol fi wosunin wongal ko ɗum woni e calum ma idin leggal heɓaki nodditiɗo wonde ɓay kun kakun ɗa ma kun kuɗum ɗa ma kun leɓum ɗa ko kanko waɗi ɗum ɗon heɓaki joni noon si heɓaki dariɗo nodditiɗo wi'i ko kanko waɗi ɗum fadlan tenteni noon an halqi jismin fi tagugol ɓandu tammin timmudu furay aw hayyin ma ɗum wurundu minal ajisami immorde e ɓalli aw jirmin ma ɗum tagore kabirin mawnude ko ɗum woni ɓandu mawnudu na ferema ɗum ɗon aw sahirin ma ɗum tosokuru minal ajirami immorde e ɓalli ala amma noon allah tabaraka wa ta'ala fagada gala gomɗi o daali muqarriran himo qirrito alkhaliqiya tagu yanko yagal makko ko tagi kon almutlaqa wellitingol lahu wonandemo bimana tagugol fottanagol ngol wonandemo duna siwahu ko wori goɗɗo go koyna kanko o daali ala faame lahul khalqu ko allah waɗani taggol ngol wal amru e yamirgol ngol so yamirali ala yamirowo so tagali ala tago tabarakallahu rabbul alamin moƴƴere allah nden heewi jeyɗo windere nden on wa qala allah daali wallahu halaqakum kodi ko allah tagi o ma ta'amaluna e konko andu ɗum fo wan nur wasna o manti ala nafsi e dow hoore makko bi khaliqiyati sabu tagol makko ngol no ko fagala wi
alhamdulillah yettore wodani o alladi on khalaqa as-samawati wal arda wal arda wa ja'ala zulumati wadini be de wan nur e ndaygu ngu wa qala o dali nokugo walladi kanko Allah ni o yabdul khalqa fuddido tagu thumma idu riftu ruttaygo wa wa ahwanu alayku dum buri ne wade makko walahul mathalul ala kanko odani misal to ngal fis samawati ka kamuli wal ardi kalidi wa huwal azizu kanko titu don al hakim kanko nyenyude nyaawre makko ne ene afalaysat e wonali idan untuma khaliqiyatu tagugol makko gol kanko Allah subhanahu wa ta'ala li kulli shay'in wonande kala hunde dum don hiya dum don wonali dalil wujudihi wodegol makko wa rububiyyati e jeygol makko o si tawi woni wi'ama ko kaari waɗi ɗum ɗo hollale en kaari no woodi si wi'ama ko kaari moƴƴini ɗum ɗo en yiltama en wi'ama kadi ko kaari jeeyi ko moƴƴini ɗo enen haqqille hara jaɓata ɗum bala haqqille jaɓay ɗum wota en nduufu haqqille men ɗen muɗen kono yo jannoɓe e tabulo ma e livurji ha daro inna Allah ala acce ɗum rene Allah subhanahu wa ta'ala no woodi en wawata yude jañere heccere yeeta ɗen naggere waali ɗo gonginen ɗum hay goto emen jaɓata ɗum joni naafo andi nayi naafo andi misal e jañere en wata tawde ɗo godorum wil hino waɗa ɗo ɓowrugil laba plaque je waɗa foseji asa treji ɗin fo muɗum waɗa e godoron on plaque je waɗa yeeto ɗen wona hay goto moƴƴini oɗo godoron haqqille meɗen jaɓa ka wayinnano men do menen do min Abdoullahi kala e wonɓe men e wonɓe lan jentade ɓe menen do ya rabbana ala dalika e dow ɗum wonde hiɗa woodi wonde ko an tagi wonde ko an jeyi mina shahidin wallahi Allah ko men jiyaɓe seeditiɓe ɗum ɗon men tawaka Allah ko a seede men tawaka e wiigol a ala men tawaka e wiigol na an tagi men tawaka e wiigol na an jeyi saniyan ɗin mun ɗum tafarruduhu weddogol mo kanko Allah ta'ala to ɗon bir risqi e arsukugol ngol kala mo Allah itinali ko ƴew ittata id ko waɗi ma min hayawanin ala e mum munteum sarihun mutaykum fil ghabura'i ka nder leydi aw sabihun ma fubbutukum fil ma'i ka nder ndiyam aw mustakinnun ma ɗum huɗu ko ñiiɓi fil ahsha'i ka nder burure ma ibnu adama wonɗo ka hoɗo ma jinnawil wongil ka leɗɗe illa wallahu ta'ala siwona ko kanko Allah towɗon khaliqu woni ko tagi rizqihi arsike makkun on tagi kon tagi arsike makkun wa hadihi hulli kun tindini kun ila ma'rifati faade andugol alhusula hewtugol yotto alayhi e arsike makkun on kadi wa kayfiyati tanawulihi e ko honno kadi kun hendorta arsike makkun on wal intifa'i bi e honno kadi kun nyamirta nyamete makkun on ha nafakum ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala won ko shari si ɗum ɗo fo faminan numla ila e kurdulil kasari hayawani wano ko ɓuri fanɗude mummunteji ɗin fo masalan ila al insani ha e neɗɗo alladi o ma andanɗa hoorema hay tawina kanko ɓuri janɗude kono huwa akmalu ko kanko ɓuri timmude warqa an wayihi ko kanko ɓuri mawnude kadi e noneji ɗin no woodi ko janɗi ɓuri ibnu adama no nagge en mawba en moɗori en jinnawil en ɗum ɗo fof no mawni ɓuri ibnu adama kono ko ibnu adama ɓuri ɗum ɗo foppo timmude ko ibnu adama ɓuri ɗum ɗo fof civilisade ko ibnu adama ɓuri ɗum ɗo fof hakkil alkullu dendanangal ɗum ɗo ko ɓuri fanude ko ɓuri janɗude ko wiɗen no timmi ko wiɗen timma mutafarriqun ko haton jinɗum ko mahpor ɗum ilallahi faade Allah azza wa jalla fi wujudi e wodegol mo kala ko Allah wodinali ɗum ɗo fop wodata ko neɓuɗa wondude ɓeygu ma si Allah waɗali ɓiɗɗo hakkude mo on heɓata takko winihi ɗum ɗo fof muɗum ko haton jinɗum e wodegol muɗum takko e wodingol makko kanko Allah takko winihi e laatagol muɗum wodegol muɗum e laatagol muɗum wa fi ghada'ihi ko haton jinɗum e Allah fi soƴƴugol muɗum kadi wa rizqihi e arsikigol muɗum wallahu Allah wahdahu kanko tum mojidu woni ko wodini ɗum wa mukawwinuhu laatini ɗum wa mughaddihi soƴƴina ɗum wa raziquhu arsika ɗum wa ha hiya di ayatin eyno ɗo ayaje kitabi ka deftere makko tuqarriru ɗino ɓirrito hadi l haqiqiya oɗo haqiqa wa tuthbitu hayno tabintina ɗum nasi'atan no laaɓiri kama hiya wano woniri noon qala ta'ala Allah daali falyanzuri l insan seede on yo o neɗɗo daari ila ta'ami faade ñamete makko on anna sababunal ma'a konno min yuppiri ndiyan e ɗum sabban e yuppugol
thumma shaqaqna al arda lesdi min sekileni shaqqan isekugol fa ambatana min fuɗini fiya e mari habban gabbe wa inaban e inabu wa qadaban e huuɗo e haako wa zaytunan e leɗɗe marɗe nebban wa nahlan e tamaro wa hadaiga e zardeje wulban sukkuri wa fakihatan e muyanteje wa abban e huuɗo yuruko yu o daari ɗum ɗo al abbu bi mana ko woni abbu alkala u ko puɗi ɗin wal ashabu e leɗɗe ɗen ko ɗum ko fanda abbu burure nden woni ko fanda wa qala ta'ala alla dali wa anzala ujibin min as-sama'i ma'an fa akhrajna ma yaltani bi sabu majan azwajan nuneji min nabatin imurde pudi shattan sertudi kulu men inni nyame wara'u aynon an amakum nemuradi mon din e ko hedditi kon ko tawata on wata nyamude wa qala alla dali la ilaha ala rewetedo illa huwa rabbu wala rabbu jeydo ala siwa sona kanko fa anzala o jippini mina samay modde o daali fa anzalna min jippini mina samay ma'an fasqaynakumuhu min yarni on ɗan wama antum on wonali lahu wonande ɗan ndiyam bi khazinina hari kon wawoɓe ɗan arskude hoore mum kon wawoɓe ɗan peesude adda wa qala daali la razika ala arsika o illa huwa siwona kanko subhanahu mo sena e wodani o daali wa ma min dabbatin ala min minotokon fil ardi illa ala Allah sonaka ka Allah woni rizquha arsike makkun on wa ya'lamu himo ande mustaqarra ñiɓirde makkun on kokun kakun iwata ɗon wa mustawda'aha e ruttorde makkun kakun hewtitata ɗon kikiɗe wa idha taqarrara stawni a qirritike akhi ɗum ɗo bilamu nasi in ko alda e poɗodiral ko alda yeddodiral annahu koni la rasika ala arsiko illa Allah kana dal kara ɗum ɗo yoni ɗum ɗo woni dalilan dalil ala rububiyyati e dow jeygol makko mi wata dépense de sonnajo momi jomba wona ɓeygu am wona bandirawo am wona yumma am wona ben am wona momi accirayo mi dépense mi dépense oto haqqille jaɓata ɗum subhanahu wa ta'ala omo sena e wodani li halqi wonande tagu makko ngu salisan shahadatul fitra seede yagal tagu ngu albashariya neɗɗo yagal assalimati hisuɗo o bi rububiyyati ta'ala wonande jeygol Allah wa iqraruha e qirritagol makko assarihu laaɓu qirritande laaɓunde bidalika e ɗum fa inna kulla insani kala neɗɗo lam tafsudu mo tawata bonal fitratu haqqille makko ɗen yas'u himo so'i himo faama fi qararati e nder qirritagol nafsi ka wonki makko mbiyanna wonde kanko da'ifun ko lowɗo o gaynata hunde wa ajizun ko ronkuɗo o wawata hunde amama de sultanin yeeso oɗo jol laamu ganiyin patron ɓawiyin dolnuɗo wannahu e wonde kanko neɗɗon haadi on ko yankinaniɗo li tasrifatihi wonande ferli sale Allah ɗen fihi e nder makko kanko neɗɗo on kowoni ferli sale awalegoy ko hoddirgol ngol yamirgol ngol dirisugol ngol wa tadbirihi e toppitale makko ɗen kanko Allah lahu wonandemo mbi haythu yasruhu nokku ka o laɓɓini e fi gayri taraddudi nokku ka o rekonisi o feññini o laɓɓini ko alda e luti nagol annahu wonde ko woni Allahu Allah rabbu kankoni ko jeymo wa rabbu jey kulla shay'in kala hunde wa in kanat silati hadil haqiqa oɗo haqiqa no musallamatun ko jaɓaɗo la yunkiruha o añatake o yeddetake aw yumari ma sikkite fiya e nder makko kulludi fitrat wonande kala joom marɗo haqqille salimatin hisuɗe fa innahu haray ko woni yadkaru hino janto huna ɗo fa inna waray kon yudkaru hino jantede huna ɗo ziyadatan ko ɓeyditata fi taqrir fi qirritagol ngol ma kana alquran konko laati alquran karim teddude nden yantazi o hinde laɓɓina ɗum min etira fati immorde qirritale akabiril wasanin mawɓe rewoɓe sanamu bi hadil haqiqati oɗo haqiqa allati on mo andanɗa hoorema hiya ko kañum rububiyatullahi ko jeygol Allah taala to ɗon lil halqi wonande tagu ngu walli kulli shan wonande kala hunde hino ɗo ala ɓurɓe jiiɓade majjati rewoɓe sanam ɓen hino kaɓen tigui woni qirritade ɗum jento ahi qala allahu taala wala in saaltan wallahi salandeke ɓe homɓe ɓeɗo rewoɓe sanam man halaga samati kombo tagui kammuli ɗin wal arda la yaquluna wallahi ɓe yettoma halaganna ko tagiɗi al aziz kon tedduɗo alalim kon anduɗo wa qala jalla jalalu on mo mangu muɗum mawni daali wala in saaltan wallahi salandeke man halaga samati wal arda wa sakhara shamsa o ɗeltinagege wal qamar la yaquluna ɓe yettatama Allah wa qala azza wa jalla ullandiɓe man rabbu samati kombo jeyi kammuli ɗin asabuyi jeeɗiɗi wa rabbul arshi jeyi arsi ala jemi tedduki ɗon kadi sa yaquluna ɓe yettatama lillahi ko Allah jeyi ɗum
rabi anna yabunnu tafarrudu weddogol mo kanko Allah ta'ala bil mulki e laamugol ngol laamagol li kulli shay'in kala hunde wa tasarrufu e ferlisagol makko al mutlaq fottanagol fi kulli shay'in kala hunde wa tadbiruhu e toppitagol makko li kulli shay'in kala hunde dallun ɗum ko tindindu ala rububiyyati e dewjeygol makko kanko Allah idi ko waɗi minal musallam hino jeeya e ko jaɓa bihi e muɗum lada kaffatil bashari e jungo ndendanagal yimɓe ɓen anal insana wonde no neɗɗo ka gayrihi e wano goɗɗungo koynamo kanko minal kainati immorde tagaɓe woduɓe ɓen alhayyati wuruɓe ɓen fi hadir wujudi e nder ɗo aduna la yamliku o wawata alal haqiqati ka goonga shay'an hay e hunde bi dalil sabu dalil annawno kanko yahruju ko o yaltuɗo awwalan ka premier taw awwala ma yahruju ka o adi yaltude ɗon ila hadal wujudi o arafade e oɗo aduna ariyal jismi hari ko holɗo ɓandu o mara conci ha siral ra'asi holuɗo hoore o hippaki kofune o waɗa misoro ha fiyal qadamayni holuɗo teppe o wattaki paɗe o wattaki soksi o yahruju o yaltay kadi indama yahruju sangande o yaltata minhu immorde oɗo aduna kadi hayso heɓino ɗum ɗo isinji ta kadi do mo farik allahu ko sirtuɗo e ɗum laysa ma'ahu hara ala wondude e makko shay'un hay e hunde siwa kafanin siwona kasange on yura bihi yuwara bihi jasadukum ɓandu makko ndu suuɗirte fa kayfa ko honno noon idan on tuma yasihhu sellirta an yaqula nde oɗo darutu wi'a innal insana no neɗɗo malikun li shay'in hi o no jeeyi goɗɗo alal haqiqa ka haqiqa fi hadil wujudi e nder oɗo aduna ko haala ibnu adama hunde jeeya wa ida batala sibboni an yakuna al insanu nde neɗɗo on non laatoto huwa ko kankole wa huwa ko kankole ashrafu ɓuri teddude hadil kainata e dendanangal ɓeɗo tagaɓe wooda si tawi boni si tawi wawali wonde malikan oɗo no jeyli shay'in goɗɗum min ha immorde e oɗo aduna famanil maliku kon boni jeeyowo on idan on tuma harana oɗo naye wiw ala ɗo no woodi ko hombo almaliku ko oɗo lanɗo ko oɗo jeyɗo almaliku ko wonata jeyɗo on ko wonata lanɗo on huwa allahu wallahu wahad ko on allahjo allah goto wa biduni jadalin ko alda yeddodiral wala shakkin ko alda e sikke wala raybin ko alda e sikke wama qila hino e konko wola wa sullima jaɓa fil mulkiya e nder laamu makko ngu yuqalu hino wi'e o yusallamu jaɓe kadalika ko wano noon kadi fi tasarrufi ka ferlisande makko wa tadbiri e ka dirisande makko ka toppitande makko li kulli sha'nin wonande kala fiyake min su'uni hadi hayati e fiyakuji ɗanɗo gurdam wala amrullah wallahi e wondiri gurdam Allah subhanahu wa ta'ala ɗan idan on tuma lahiya sifatu rububiyya ko ɗum ɗon sifaji jeygol Allah alkhaliqu taguɗo arraziqu arsiko almaliku lanɗo attasarrufu ferlisotoɗo attadbiri toppitotoɗo wa qadiman e ko neeɓi qad sallama ha gomɗi jaɓino ɗum akbirul wathanina mawɓe rewoɓe sanamu min obadatil asnam immorde rewoɓe sanamu sajjala dalika windiɗo ɗum alquranul karim fi gayri suratin min suwari ko tawata tana suratul gotol immorde e suratuji alquran seede on qala ta'ala hullanɗoɓe man yarzukum komba riskata min samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara ka kombo jogani on noppi e gite wama yakhrijul hayya min al mayyit kombo yaltinto ko ma itte ko wuuri wa yakhrijul mayyita min al hayy wama yudabbiru al amra kombo toppitade fiya keɗi jeɗin fa sayaquluna Allah arayɓe wiya ko Allah fakul wiɓe afala tattakuna wa on hulata Allah fadhalikumullahu rabbukum koɗo Allah joni ko jeeyi on alhaɓɓuka gonga joni so tawi gonga jaɓaka famada bada Allah kon ɗo ni ɓawa gonka illa dalal sona majjere ala mo jaɓali gonga ko fenande woni ko o jaɓata feere wala be o jaɓa goɗɗum mo jokkali peewal ko ɓoylare woni ko jokkata yalla waɗen jaɓuɓe gonga jokkuɓe ko feewi ya hayu ya gayyum allahumma amin kala ko famini haray yetten Allah subhanahu wa ta'ala weltano ɗenmo kala ko faminaki noddelanka numéro téléphone landito ɗon mi faminay on ha ka mi faami ɗon masi ko faljutugol kadi haray ɗum kadi hiɗon wawi noddude ɗon kadi faljiton eno numéro téléphone ji ɗin 67